Ngibukele mswati wakho Eswatini TV igama lami ngisimnkosi Mbuyisa. Ngibukela nje mbukele sihlelo lakho lolithanda kakhulu Litsini Libandla. Enganapha mbukele siba nabo bafundisi nebantu abaqeqeshekile ngendzaba yetenkolo. Ke mbukeli ke besikhulumisa yona indzaba gender based violence evikini liphelile. Nalamuhla ngesikhulumisa yona ke mbukeli. Siyayiqhubekela phambili. Sesipha ke nyalo imuvo yenu nibabukele emakhaya ukuthi ingabe nilobola litsini lendzaba. Siyabonga nje kakhulu mbukeli laba sibhalelako nawe ungaqhubeka usibhalele ikhona inombolo yethu mabona kutse na ku social media Facebook likhona Litsini Libandla siyacela usibhalele mbukeli la sibukela khona ke mbukeli ngaba ku YouTube nawe siyakumukela lapho la ukhona khona angihambi ngedwana ke mbukeli ngihamba nabantu abadzala ukhona make Hlobisile Dlamini ngiswaga lona uswa lapha kaSwaga programs director ngiyangubita kahle Nkosi akuhambe edwana nomzala uhamba nemfundisi umfundisi lona wakwebo usuka lapha eMpolonjeni eMbabane usebandleni lase Victorious in Christ yaphiza ngusele mali asibonge ukuthi siphinde sibuye ehlelweni sibonge sipho sempilo ukuthi uphinde wasendela lo Mozambique mayisiyabonga angusele ncike Nkosi Mbuyisa siphinde sivusele babukele emakhaya in Jesus name. Amen. Ngusami yadidela mbukeli ukuthi ngebantu abadzala mbukeli ke ngosiyami ngingaqala ngawe maki lapha kunembukeli lapha make lothi I've only been abused one time. Uyabuda ke lo mbukeli ukuthi ngareport yini njengoba bangihlubete kanye sengareport yini. Ngiyabonga Mbuyisa mbukeli ekhaya akusiwo emahlandla lokwendeke ngawo la kwenta kwethu report. Ingane siyesikhuthathe nje lokuthi ureporter usabona letimpawu. Sabona. Usabona letimpawu ngoba iprevention engcono kunaloko kuthi bese sesiza makucatulula lenkingi. So lokwethu uhlukubeteke kanye akwendi lesilonza kuye ukuthi singabi khona. Akwendi lengcondo ukuthi ingalimali izindle ngaloko lokumendakalele. Ngakho ke siyakhuthatha lokuthi noma bekuthiwa kwendeke kanye kumcoka lokuthi abe nayo indlela yokuthola le counseling noma abe akusebuhlungu njengoba kwakubuhlungu lokukhona kukwengcisa ade uthi nakahlangana netimo letithide letinje kungabi nemivuka bathi nawalimala omncane usinaso umdzala bese sewuva sekucacamba la walimala khona nawo omncane ngenza ukuthi ivele ihamba tivuke letinto ebudzeni bendlela. Ngiyakholwa mbukeli lapha ekhaya ukuthi uyasitakala lapha ngiphethe echwephesha wato letindzaba tekuhlubetana uyaseluleka nje kulomtsana mfundisi ukhona ke nathi lo la ngakithi esontweni losibhalele ubukeli uthi mfundisi mhlubetwa ngumzalwane esontweni ireporta njani mfundisi akhona yini ama structures labuke lokho esontweni. Siyabonga yes akhona ama structures labukile lo ngiyathanda nje lokuthini kwamake lokuthi vele noma wahlubeteka kanye kadzenga uyayidzinga nalo sithi iclosure ngesiflow kusho ukuthi kuyadzingeka ukuthi vele ubike thina ke sikusungumele nje ebandleni sakhuluma saqala sasichabaza nalo siyabonga sesila keja sinemibutho nedimpendulo salimala kadzenga lana sisesibhedlela siyalashwa nje siyayikhuluma le ukuthi thina sithi nje agcine ngathi ngoba siyalashwa asifuni ke lo mlibalo wembili awulashwa ungengelithi bona ke vele siyavimba ukuthi akungendeke ngawe le structure vele sikhona ebandleni ukuthi buya ukhulume nathi nje sakhe igumbi kuthiwa ngema counselors akubani abomake lo phethe lesigumi kuba ngulofundisekile ngento yokucounselor botrauma bonke noma siye simthathe thina libandla vele simbhadalele simfundisela ama courses angene adothenjwa ngelibandla babe ne-certificates bamise ebandleni sibathule lo muntu bese uyakhona ukuba ne-confidence ukuthi ngingambekela lo uphethe kule school loyo bese uyayiletha lenzaba vele usakhuluma naye Mbuyisa mthola nawo sesiyakubona kahle nawo sikuthi ngasukumikise la Swaga basilekelele siyokureporta nakuwo lamafosi esikhathini esiningi ukhanda lo meya athi angifuni lokureport Washo njalo report sengahle nje ngicela emthini ngisithe sithi ke sikukhuthathe sithi vele kwaphuleka umthetho sithi thina noma ngabe umfundisi noma ngabe umkholo
uyagcina kuba likholo uma sohlukubetana ilungela lomunye ngekuthi wena ufeza injongo yakho kahle sithi awusasiye likholo sowumdlalo udinga amaphoyisa siyasisongazi silomuntu lona bona sokubeka udinga amaphoyisa angakwena nakulomunye asisike nomhlaba ngoba silwa lengisonke so vele sithi le structure sikhona sigathe lo ukuthi siyalapha siya prevent mfundisi ngiyayithanda nje usakhuluma ngayo babe lendzaba le bantu labaningi ukhanza ukuthi sibalekela esontweni sithi siyawusitakala lo muntu usuwale ngaphandle uhlubukete embamba kunebantu futhi bahlukete embamba besikhuluma ukuthi for over 20 years uhleli kuyo lendzaba iyamlimata but ke ngiyajabulela ukuthi wena babe niya beseni nawo lama structures report but ke mfundisi ngiphize futhi ngibuye la ekutheneni lama church protocols uve evikile phela ukukhuluma ukuthi nabumake emkhokheli lo batshadula letindzaba bese tehamba ke kumfundi ukhanza ukuthi lo muntu uhluketwa nomuntu la kule protocol vele reporter etulu kumfundisi nenda njani la amen sisiye sivete sithi singumfundisi nathi nje sikhona asi effect siyaveta futhi ebandleni akusafana into nathi nje sesiye sisho sithi namhlaba ngitsiniwe manje bazalwane bebe sinemfundisi uyathi ngoba uyathinga lababona uphuma lapho ngoba phambili bathi hayi nangamane ngifike ngifane nemfundisi ngibe ngisuphame ngoba ngithanda suphame ngoba beba ngathi nangaba ngisuphame ukuthi ndawo so siyavela ukuthi asisimo osuphame sisho ukuthi ke nemfundisi nalokhona nalomshemeni angaba on the wrong side of the law lasekwendekile asingesabi ukuletha ngoba vele asisi-perfect so lokho siyakugcizelela vele sithi ke bathi bangakuletha ngoba ukugcizelela side i-favorite esontweni ngoba sigathe timbu uNkulunkulu usithembile siyamthanda uthando ke noma kuthiwa liyasibekela ke njalo njani futhi liphindze lilaphe lokuthanda alisibeke empilweni futhi lasho so vele noma ngabe ngubani lo kunjani noma ngabe ngisenior pastor vele uhlaliswa phansi noma ngibishop impulambula iyaphuma ibekwe phansi futhi uzobona ukuthi semthatha mama phansi asemhlayeni nalembi lahlala khona akusasetshenzwa lenzaba uhlala emuva vele ambathe lesimo sakhe ukuthi uyasentshetwa la libone lebandla ukuthi kuyasentshetwa so vele akusimnanzi kuba tense mase sokusentshetwa umvulo especially umvulo omkhulu ngoba idolobha kuthiwa babe uyaphefumula lo msala akasuthi uyaphefumula kanti nami lasithi cha busuthi nje bonke lokuqhamuka ngingabeka ngalo lo sesiphuma kanjani asafiki nje asisayesene nyalo into nje seyibekwa ithiwe mbala siyibeka nje sithi ngoba la singabheka kanjani ngiko lokusukula lawo staff asiphela ngiyabonga mfundisi ngosiyami lapha sofuna ukulobola lamake lapha ngosiyami imali dlameni okay lapha unembukeli ke make lothi ngabe usitho angalithola phi nangabe asahlukubetekile ngoba ngicabanga ama-office nenu akamanzini angaya khona noma aye kune nombolo yenhlaba mkhosi lesi helpline ithi 951 inombolo leshaya mahhala uyayishaya inombolo lethi 951 ukhona ukuthi uthole umkhokheli elayinini lo munye ukukhokhela la elicingweni kodwa ke ngekwe process yokukhokhela ukhanza ukuthi anikhulumi namhlanje gcina bese banesidingo sekuthini ibonana seniyakhona ukuthi nene point nekwenza ifika kodwa ke sinemahhovisi kahlathi esibhedlela lavulwa ngemsombuluko nangalesithathu sinemahhovisi esimunye ekliniki sinemahhovisi esipiki ka town board sinemahhovisi kala kamanzini embabane esibhedlela besinawo amahhovisi amiswa inhlaba mkhosi ya covid kodwa ke kulamaviki letako siyabuyela siyawavula silungisela nekuvula emankayane njengosinyane sidama kona ngokuthi usitho alifinyelele kubantu ngoba na utawubheka ukuthi mhlambe kufuna suke kalavumisa ete kamanzini lo munye utawuphelelwa ngamandla la endleleni ngoba umflo ohlukubetekile ude nalomdlandla kakhulu ukuthi akasukumela etulu
so ngeke le nombolo ekhaba because sisebenzisa kakhulu ukuthi nalo lekhashane akhona kwesingalo licingo ashaye athole usitakala athole usitakala njani bovulana lesiprofaneni mfundisi ukulapha ke lapha mfundisi ebandleni inawo nasebandleni nje le esontweni lakho baba ikhona indvele i-department yakusakhuluma nge-department baba angisakhulumi ngekuthi sinekomiti lalokho le i-department lesebenza nje latona lendzaba leti tehlubetana Mwisa singathi kushiyashiyana emasonto ngokukhula kwawo nama ekhanda asemancane asayakakhona kwendala structure ngoba sibese sesisebenzisana nabo uma vele nje sinakubedelo indzaba sibende babe kule department ukuthi we just take it direct to them ukuthi sinenzaba lenje la ebandla sesikhathi baze basinisho umuntu ema-office nabo ukuthi labo sebenzana nabo vele simande sine inkinga yethu lenkulu lesibana nayo ebandleni ulabethu ukhanda usakusika kule physical violence iyafika nje ekugcineni akwazi bakabita ngani mayelana noma kuthiwa yi-emotional noma yini lo baba nje sowuthulile nje lakhaya uthulile nje mawuthi uzaphuma awumina nje sengithulile vele ukuthulile konke emotional so-ke thina sinaleti inkinga lento kakhulu ngoba uyobese kubonakala ngazi ukuthi nalo athi angisale ngiphilela ngibhekane nalo athi ngiphela lo muntu ke soya so lento lokho siyaphutha kangakafiki nala ekushane uthi bisi masikhuluma ngale gender based violence sikhuluma ngatonke akusiko lokushaya abantu nje sebesebakazele ukushaya kanti bayaphela kule tinye tinhlango zoshido makela financially bakhipha nayo ubukale abadiwa lapha emthini so ke vele kufanele sibabe sofaka kakhulu so ke sithi ke vele lethi ngingasinathula sonke nje siyabonga ukuthi kwanya kusesikhulumisa tonke ukuthi adibi kwetonke eni uma ngeke mbuyisa ukuthi uyathi ngesikhathi waze wasilomunye achaza nokuthi kungcono umfuna ngishaya manje ngisho ukuthi kukahle kuneku-abuser emotional asikwazi ukuthi uhlona kanjani ngeke sithi konke kungikwa sisho ukuthi kungcono kunani sisho ukuthi ke vele siyasebenzisana nalama department la siyabona lama emasondo vele lasakhulile siwabonile ukhanda ukuthi le department bese ikhona la seyicashe abantu vele abaprofessional abasebenza nje ukuthi 24/7 they actually receive calls, they cancel. Yes. Cha siyabonga mfundisi mbukele ekhaya bedivela ngosambali labadzala bathi ungavela kaswaka nenombolo bathi bitile takaswaka uyashaya na ubona nje uyahlubeteka mina nje sengiyabona ukuthi nabangithethisa vele nyalo sengiyawushayela kaswaka ngireport ngithi hayi mase ngiyahlubeteka swaka siyabuya mbukela siya khona etitolo. Sahlelo lembukeli Litsini Libandla ngiyalomukela ukuthi ngaphela umsakazo wakho Eswatini TV esikhulumisa nje yona indzaba ye gender based violence siyasitana nje mbukeli siyasita lapho ekhaya abantu abadzala bakhona e-studio ukuthi nje senda njani make ukhulumile umfundisi wathi niyasitana nemasonto siyabonga lokho manje kunembuto ke lana make lokutwa ngibukele uthi lo mbukeli nangabe ngihlubetekile ngibika kubani icala between emaphoyisa ne-social worker uze ngikhona kusitakala akusemcoka lokho kuhamba njani imbuyisa ngoba lesikwendaba ukuthi sonke siyasebenzisana lokusho ukuthi angibekise kufana nje nekushaya nawufika esibhedlela bafuna uvaccine emaphoyiseni sewuyile lokusho ukuthi letinto diyathelelana noma ungaqala ngakuphi kufanele ukuthi sekugcineni la ufikele khona bathi make sure ukuthi utholela isito kuto tonke letinhlangothi letini uma ngabe udakithi uzofuna counseling ye case ye rape kufanele sekubuke ukuthi lama criminal elements
ale rape abukede wena walifuna icala uyafuna yini ukuvula icala esibhedlela ufikile uyamnika le choice ngevula icala kufanele ukuthi abe ne choice yembuyisa ngoba angeke simfuce ngenkani seke saba nema cases nje la sisukumele entulu ukuthiwe hey umuntu ugagadlelwe nguzibani sisukume size story isibathe umuntu sesithi akayinkantolo ahlale phansi ulungelo lakhe nako ngalokho kuhlungu kulungelo lakhe ensingeke sisimfoselele ufanele ukuthi kusuke la kuye ufanele ukuthi abe ready ukuthi ayi ngoba kwayona le nkonzo yalenkantolo ingilenye lebitako emtimbeni nasemphefumulweni womuntu ngike ngayenkantolo ngiyofakaza ngicikezelwe kodwa lokuma lapha eboxini bekulukhuna ungathi sengimi lo warning so kucabanga ngeke sekumile uyokhuluma ngesigameko lesendekela uwena lesifana nabo rape ukuthi kulukhuni kangakanani so siyakuhlonipha ukuthi umuntu usasidinga isikhathi noma usadinga naloko ukuthi akhanyiseleke lokuthi kumcoka ngani lokuthi lo muntu loya alithole lo luswayo ngoba lokunye uyakhanda lokuthi mhlawumbe usengakhanyiseleke so noma umbukeli uyakuphi icala kufanele ukuthi lusido agcina alithola kude tonke letinhlangothi uyativela mbukeli ekhaya mfundisi kunembukeli lapha lo khala ngekuthi ungathi ukuhlukubetwa local pastor wakhe manje akade lokuthi local pastor ambike esontweni noma ambike emaphoyiseni cha siyabona uyise sithi abasibambisi abantu ekhathi ebandleni ngoba silwa nalomkhuhlane wangamletha umuntu kudokotela waqhaza sifo sakhe umuntu naye uyambulala awumthanzi so noma ngabe lo muntu uyahlubeka umfundisi noma uyini nakhathi siyadinga ukuthi uyobikela emaphoyisa namali sithi nathi sibikele ngoba shilo sathi inhlangothi yomuntu spiritual and physical na sama presence yayo so ke lo akusho lo muntu nawo umbikile so umbulele sele sinayo access singene siyolapha so kahle le prison nomuntu usuka ukwakheka yes na uthatha sidolo sakhe kanti futhi uyakheka bese ngani futhi niyeka noma nathi sifike khona futhi siphinde siqhubeke sakhe spiritual so ngiyo sithi lokho lesibhekene nako ukugula nangabe nje kunemove la sontweni lokuhlukubetayo siye encourage ukuthi kuphela siside mbike ngeke sembulale sitamlapha aphile ngoba naye ufuna aphile lo muntu nasimthanza ke sidambika vele sidambika hayi no ngiyabafundisa make usifundisi lapha baba abikwa nomuntu emaphoyiseni noma kuthiwa ushalo lesazeme ngalunye enyawo abikwa naku ke lapha make lapha umbukelo wami lapha bekabuda nje ukuthi naku seniyamsika nengiswaka utamface ayinomuntu lam-abusile ngoba bethu bobabili ngiyabekisa mhlawumbe le ndzaba yabo ifuna ukuthi nicale niyikhulumise nina njani la kushiyana tigaba ndzaba ukuthi ihamba kanjani angibekise nje kuyenteka make afike ahlukubetwa ngibabe noma babe afika ahlukubetwa ngibabe esigaba seqala ukuthi mhlawumbe semsike ayetsana kodwa uma ngabe kunesidingo sekwekuthi ngoba kungeke uside wathi make simcounsele kodwa babe abachubeka amshaya noma babe simcounsele abuyele make achubeke amshaya siyayibese ke siba nanaku lesibutha ngabo family therapy therapy sithi sibuka kwesinda emndenini bonke nabantu lenzabe bathi sinza kanjani ngoba uyakhanda ukuthi kushaywa make nje nebantwana sebafeyile esikolweni ngoba onke malanga ebusuku beva make ashaya bahlale bane stress so kunesigaba la khona sibe sesihlala phansi sesisonke sibubuka kwethi lithini likhambi kodwa ke uma ngabe kuyindzaba lefana ngiyabekisa nekugagadleni utawukhanda ukuthi selihamba ifika enkantolo lo muntu simedlulisa kuna lesithi court preparation kwethi naka enkantolo asambona lo muntu lapha angabe simhlambe sokulahlekelwa ngamagama noma sokuyethuka kakhulu akasakhona ukuthula ubufakazi understand lokwethi kumcuka kangakanani lokwethi endlule kule process
simcounsel simele ukuthi abe strong enough ukuthi sabhekane naleso simo kodwa singeke nje ufike ngoba intombi ka usugagadlele bese sesibithela umhlukubethe sisihlala ngindalo babili ngoba kunebungoti nebekuchubeka bulimade lengqondo yalo muntu even further. Okay. Cha ngiyabonga make ngibonga Nkosi. Mfundisi kunembukele ekhaya lapha uyakhala manje ngiyakholwa ukuthi umsisi ukhala ukuthi uhlukubetwa yena upraise team lo sisi uhlukubetwa ngubhodi lo thembekile enkonzweni ngiyabekisa nje undile othembele njengami yeah amen. So manje uthi na uyesaba lo kumreporter ngoba batawuthi kunemanga ungathini lapho leli vangeli esishumayelayo lithi wonke umuntu uyawuma embi kwesihlalo saNkulunkulu atilanze sekuthiwa ukuthi i-accountability lokwende usaphila kulomdimo. So ke siyakushumayela ekhathi lokho ebandleni ukuthi umfundisi upraise team lo muntu unani lasontweni accountability imco kakhulu futhi nase ukuposition lethide ebandleni suke somelela yonke imvolo yendako uyayimelela kuvamile ke vele ukuthi esontweni bakuthembe embuyisa baze baqanza ukukholwa ngilogqoka lesudu bese bakuhlonipha ngalesudu kumbe ngilothi sakholonazwa ngemangisi nje sithi umuntu ogqoka isudu ukahle kecha ke thine siyandlula lapho sithi limgqoka lemvu leli ngekhathi wahlungiyedwa ngumuntu ekhathi ebandleni leli structure musa kwesaba mo report futhi nangabe la lo so report khona siyasisho bathi unemanga bathi seyaphansi hamba reporter kwalona leli bandla liya report wana nalo liya report ngoba ligathe abantu ligathele nelive abantu lemphefumulo leseyigathe lapha nathi sithi sibukele uNkulunkulu nje labantu ngemaswati so nabo banelungelo lekuliceba libandla balimikise nakhona bathi naku ngiyabika indzaba la bishop lomkhulu uthi nginemanga ukuthi ngibuyisa wendalo so vele siye seku encourage len si registerle kuye uhulumende ke bese soyakusukumela lokho uthi leli bandla alendi kahle nakhona kunetigwebo takhona lekuchunzele nalo libandla ukuthi linekuphatha abantu ngendlela lengasikahle kufihlwa tinto kumanipulate abantu mayisiyabonga mfundisi male ngicela ukuthi nje ngimbuto nami ngabele ukuthi ngabe nje ninhlangano yaswaga lebukwente ehlukubetana ngabe vele niyabafundisa yini bantu mhlambe emimangweni noma bafundisa masonweni siyabafundisa angiqala ukuthi emimangweni siyafundisa siphinde sifundise baholi bemimango ngenzima lapho fanele ukuthi bayidlale elweni lokuhlukubeteka sifundise baholi bemabandla ukuthi yini inzima labangayidlala elweni lokuhlukubeteka so siyafundisa inhlangothi tonke ngoba siyakholela lokho isikhali sethu lesikhulu ngulesaka prevention kunalese kutama kucatulula lenkinga so kanda sitivulile na ushaya ucingo wabhala incwadi wafika siyakhulumisana ukuthi singete ebandleni lakho noma singeta emangweni wakho sitowufundisa kuze ukuthi bantu bathola lwazi ngibhadala kanjani amanyabhadalisa ngicabanga ukuthi imininingwane leminingi mhlambe umbukeliseka ngayi mama safike emahovisi ukuthi nakufundiswa ngiyabekisa isigaba lesingaka noma bantu labangaka noma enzaweni lenguthi kuhamba kanjani ngiyacela manje pheze futhi ngibuye kuwe uphendule nambukeli ukhalene ukuthi langabe lo muntu lengena mhlukubethe uyena lo breadwinner la khaya siyambopha kuyahamba emaphoyiseni lo mhlambe emaphoyisa sikamnika 20 years vele uthi umkhanza afike yona uyala khaya ngiyaye ngibekise ngeke ukuthi embuyisa ufuna ukuthi emehlo ethu angabuki sayidilini uma ngabe babela ikhalo ibreadwinner adubule umuntu noma sonke umuntu sidinga ingaye kumbili ayibreadwinner akwendi kumehluko ngoba sagagadlela umntwana ukuthi
sesitawubuka ngetibuko iteksi uyibreadwinner umuntu lo wende kuqala nje usuke ende kuqala noma uwina singolo wawenda nibuyisa uyahamba aboshwe lo muntu loyo ngoba kude umuntu lo tawenda kuqala afuywe la khona aqhubeka abe ingodi angamikiswa enzaweni la tawuthola khona abulungiswa nalo bayibreadwinner utawubuya sangilengcono uma salungisekile lesimilo sakhe asakhona kuphila nalabanye abantu. Hayi siyabonga make. Mfundisi mhlambe amagama akho ekugcina babe lo ngawasho obethe khona ebandleni ukuthata nje bafundisi balingani bakho ngefundisa sakho naleti indzaba leti dayo i-gender based violence nekusho ke ukuthi nje vele ngabe vele nini nato izibele tifundo leti ebandleni. Amen. Vele live la uNkulunkulu nawulithatha nje le Bible vele lifundzisa against gender based violence. Lona nje litimele so lesingakusho lesikunxusako nasinako emabandla onke ukuthi asisukumene sibuyele simelele lenqwathi lesinikwe yona ngoba ngiyo lesigayidako ngithi lokumele ngasibonakala embili vele sigijima sima against law so ke vele ebandleni siyafundisa ngako every time now livula nje lithi thanza makhelwane wakho njengoba uthi thanza wena likhuluma ngeluthando likhuluma ngekwenda lokuhle lithi ungabiziseli ngalokubi nangabe umva kwende lokubi ungabiseli ngalokubi so ke vele uyabona lokuthi lona ligcile ekutheni akube bede le gender violence so ke siyakhuthatha ukuthi vele emasondo onke akabuyele asukume amelene athi vele no kulento le enough it's enough within the church. Siyabonga kakhulu bantu abadala umuntu obukele athathe lethuba abonge kubantu abadala ukuthi nje bangasivumela ukuthi sibabude lembuto lesibabude yona ngiyakholwa mbukele ukuthi nawe lapha ekhaya usitakele ubukele uhlale nathi somsakato wetithombe nesihlelo futhi Litsini Libandla sibhalele lapho inombolo ekhona ngabona ukuthi sikhona social media nalawo sibukela khona mbukele siyabonga kakhulu inombolo yakaswaka uthema ke ithi 951 noma ushayele enhlaba kusinophoyisa nekum999 noma 994 lapho la khona ngiyakholwa ukuthi batawusida ungahlali tikwe dividend asho njalo emaswaka dividend ungahlali lembukeli ubuhlukubeteka ngale kaloko mina ngithi Nkosi ngibuyisa ngithi kubala kuhle hle landzela emsakelo lapho Thombe Eswatini TV sikusemaswati usale kahle.